Hello guys, ngasi live lecture YouTube ta. Ngarang nahan jadi exam itu mereka answer ki thok re. Oje mu phone thai mai aap le serial lai ni. Ano ngasi live ta se kai um kha revision tau se na tau bani revision se koi na kai tau bai ai ta ni. History ta tau se history revision ka tau se. Ko revision ka tau se. Yango history da Indus Valley civilization. Yango Indus Valley civilization se kai ko ba Harappa civilization na se ko kai ko Harappa civilization na se ko ba Indus Valley civilization se Harappa civilization na se ko kari gana ka ni Indus Valley civilization da Harappa se ya na puthok ki ba first discover site hai aise live ne ko YouTube ta recorded na tre tik live on to yenge na live on to bani ne wakti khara nuai tre kai gina de BSNL sim moi ba AGO ki to paisa la chok re ba yo pare Harappa se hana discover to ba site e ba ko adu ki Harappa civilization ko bi Harappa se mu kan discover to ga ta di Dayaram Shani ने डिस्कवर तो बने बा क्या था 1929 को Harappa से कराना डिस्कवर तो बने बा Dayaram Shani ना कम करना डिस्कवर तो बने when was Harappa discovered the Harappan site was discovered in 1929 by Dayaram Shani को excavator Dayaram Shani ने डिस्कवर तो बने को Indus Valley civilization why Indus Valley civilization is called Harappan civilization if you the Indus Valley civilization is also called Harappan civilization. Why? Because here you should know that from the Khangna Lekayat Adi when Indus Valley civilization sites currently discovered over sites, Maro ever discovered over sites. Go Maro in number 1 the Harappa, number 2 the Mohenjo-daro. Number 3 the Lothal. Mohe kai karam state ta lai hai which state to ko Harappa Mohenjo-daro de India lai hai Pakistan lai hai Lothal di Gujarat lai hai ya ko number 4 the Dholavira juga lai Gujarat lai ko Mana phải là gì hiện tại bên Facebook ta hiện tại ko yang Dholavira si kara lai gre project te Dholavira se project kano ta lai ba Gujarat Dholavira si Gujarat lai mana lag pang da ko revision is fine to ba let's do revision like this okay so ita di si ma lai re ri hang ba ya ta lai se Lothal से कई कोई Lothal से कई है ना खंगने है ताड़ी Lothal से कई मरो है Lothal से कई मरो है ताड़ी मां से कोपल बिरल की तमक मरो है को कोपल बिरल की मरो है Lothal से अदोग मां से पोर्ट सिटी है उस नहीं अदोग दोग्याट मोहम्मदा Lothal के दोग्याट है हम फंगे बको दोग्याट चिका है फंगी Lothal ला फंगे बा माना Lothal la kai dogat phang ko Lothal maro e base adoga Dholavira tan Dholavira se kai maro e hai taade Dholavira se kai maro e hai taade ma se 3 parts to na kado ko only kai no ne ba Dholavira se kai doga 3 parts to na kai do ba ma ta ne only 3 parts to na kai do ba Dholavira is the only site which divided into 3 parts. Dholavira se site ne bako which divided into 3 parts ko ado mathak te Lothal se oramde Lothal se ke doba Kopal Burial se ko hi aduga port city su haina khangnei adu dogat
डॉग यार्ड की मतंगदसु लोथल से फावी डॉग यार्ड का फंगे मैं हाई तारे लोथल फंगे हाई के यू शुड टेल डॉग यार्ड इज फाउंड इन लोथल को डॉला वेरा से 3 पार्ट्स खाइदो इस मान ले रहे तई दिक की हंबी आय हा मतंदा कलीबंगल है चाय चिकन फंगी है तारी राजस्थान को कलीबंगल है चाय चिकन फंगे राजस्थान को बनावली है चाय चिकन कदा फंगे तारी हरियाणा फंगे बनावली है चाय चिकन फंगे हरियाणा बनावली है चाय चिना हरियाणा फंगे छोटू गाय है चाय चिकन कदा फंगे राजस्थान फंगे राजस्थान को Why in I have written what I have remembered and revised. Here I am writing was remembered from my memory and we are revising the history in ancient Greek civilization. When we revise never in a cocktail to look anything but sing the Nicoine Irving Jay, to in a humber exam the humber sing the call. Take a gilly have done the Nishing Lake. Nishing was you, I'm kind of active recall to overcome, see, in a part, sing the trip recall to it. On a sea later, they did sites the Sutkazinder and homes like you go Sutkazinder gender. She took either from either she said Sutkazinder go and you go. Sur kota da samamna sije sur kota da si gujarat ta mana madi outside India da fangi ko outside India da adu maru ye ma su kajinda di ka da fangi gujarat ta fangi gujarat su kajinda da ka fangi ba gujarat ko gantai ko noi gantai ko su kajinda gujarat ta fangi adu ga sorry su kajinda outside India da sur kota da na adu fangi ba gujarat ko Sida Megar has a Malaysia Makova, Megar has a Pakistani, Balochistan, I am the Fangeva, Ko, kind of Fangeva, Balochistan, Magi, Yumchik, the rectangular and square shape, the Sayamako. Rectangular Masum, square shape, the Pushing and revision, Pop to Locus into the Simbaliko. Wana pa sita ang thaba khara jam yaw gani adi pulap tin sing mangam da bane na smai revision to base dum yam kanai hai tare na ko da su si lai re do atai mu ti sin jalo do atai su ke lai ge hai tar ni sorry Citadel ko bom nei logic Citadel hai na ko ni sing bada do ga खरा सुको के निसिंग ले रोपार को हम जो निसिंग है को रोपार सिताडेल 45 सिताडेल अदे हरापांगी मसल जिंदगी के नसाई कोली खरा सुनिसिंग है तो सिलो रबसिंबा ropar से एग्जाम दा हंगे कमाइन हंगे तंदा give one side choose one side which does not lies near Indus to mana like the side ma di ropar से option पिरम दिया हो मा सी कर्म तो ropar ले ताली sutless to pan ले को kaya ropar से कर्म तो pan ले ba sutless to pan ले ba ganda bra ropar से कर्म तो pan ले ताली sutless to pan ले ai ko Facebook तो लाइव तो और सी हो गया रे YouTube से तब